Hello DVC azau tunan zate lunglom te inang kul kanin tlain ha tua chung thong pang karak chimlai Chinram kul te dimpeng an lan Manipur tiva thir hril haidot mi an limchang Chinram kul te dimpeng an lan Manipur tiva thir hril haidot mi chu December ni saria an limchang tia tomwo ngai tu sin in thong kan thai hil haidot mi chu India ram ni nata la bom nak apek mi tangka in dot mi asi kum thong hi le kum hlai kwa December ni kul le ruk in dot ram an thok mi asi hil hai chu asaw pe zathum le somthum akaw pel hein hi asi tan hlai thumtluk arit mi kal kho asi hil hai don nak ding a nuai zeli le kul le retlang di in an dot mi asi hil hai chu TBCT company ni atwam mi asi December tha thokka a an limchang tia Chinram kul te dimpeng chanchau nak lai zau fel nak zung sin in thong kan thai Chinram kul mutupi peng a COVID-19 zot nak a chot mi minung pathum si in chotar an si chang ha Chinram kul mutupi peng a COVID-19 zot nak a chot mi minung pathum chu an ngan adam chang cha a December ni ruk a si in chotar an si chang tia thong kan thai mutupi peng a COVID-19 zot nak a chot mi minung puriat an minung pathum chu an ngan adam chang cha a si in chotar an si chang minung pangalong si in a thlobul chu ama an si nihin tiang a mutupi peng in minung hlein hi zot nak a chot mi an si chang minung pasari an dam chang cha a si in chotar an si chang ram chung thong pang karak chimlai yang kung kutsung a dor khan hlan in dor atwa mi zatuak pukul tlukne an dor khar thai an tim Nyamaram chunga COVID-19 zot nak a chhat mi an tambik nak yang kung chu a her lo a leng chwa lo ding le pasal long in thil zor ding tia chawza ni nol an chwa chu cha a dor khan hlan chom in dor atwa mi chu an in hlan man le rian tuan tu thlalho an pek kho ti lo cha a hiban tuk in an dor khar thai an tip na he ase hi kong happy tlai in Nyamaram aidin le kong kaw tor rel tu le zau fel tu phul tlai chang tu umya shui mi ni thlathum lang thil an zor khauti lo ni hin kan dir hun ning chun dor chunga chutter in dor hontar ngam an siri lai lo dor atwa mi long an se lo COVID-19 zot nak rai ni ram mi di lak an kan nuar swan kaw tia achim Rakharam kul razam thongsom sri leng chu le maram chawzara kap anika ti lo cha a anumnak hunna an kir than chang anumnak hunna akir chang mi hi chajin kan la khodi ri lo na in chajin kan la kho chung mi chu thongsom sri leng an si tia razam bom chan tu chung tuan u zo thun ni achim hiban tuk in razam akir mi pol hi kir thai aselo atulio chu fachang tuan chan asicha a chan ka lak chung ti am vakir ta khi ase ka daw na khi je tiang da adai lai kan chim khaw lo rolo pi in ka daw na than khaw mi si tia u zo thun ni chim chap rakharam kul chung sham tlai le memaram chawza ra kap ka daw nak ro a razam singkhat luk an tia RFA ni tia zanglak thong pang karak chimlai Myanmar Rampumpi Hua Pumpulu Zomnak Asimi Myanmar National League MNL in Makoi FC le Shoutan FC chu an chok chang tia Chinland FC President le Myanmar Football Federation Executive Council Member NC thong thang ni a Facebook thamlai a alangtar NC thong thang ni COVID-19 zot nak rai rong a sungnak tampi a cha a MNL in Pumpulu Phulian Pali an idin chang hi ro a chun sungnak lian tak tak asi Chinland FC zong ni zomcho tu thil tampi kan tonve asana in chimmi phun pumpulul chui thiam tampi ni chimmi phun an choi san kho nak ding le Myanmar pumpulul tombia a chimmi phun IO tu an umbe nak ding ha kan si kho chung in kan izom chama Chinland FC tu chimmi phun ta ase e chimmi phun IO tu ase tia a Facebook thamlai a alangtar December ni thom ato mi Myanmar National League meeting a hibantuk in Makoi FC le Shoutan FC ni MNL in chua nak nol an hali MNL in an chua nak ase MNL in achok mi pumpulu phupuli chunga Chi United FC zong atal ve tia kan thai
DVC azau tu la angai tu nen dilak chunga lunglop nak tampi kan ngai December ni kwa zanak ni tong than ten halai